što bi rekli moji mali pacijenti, imamo neke tačkice, neke tufnice su nam se pojavile, a to su u principu plaže jasno ograničene kružnog oblika, ekcemi, koji jako srbe i veliku nelagodnost njima u životu donose. I roditelji koji nemaju atopijski dermatitis, kada ja kažem pogledajte, ona se češe u toku noći, pa mi smo mislili da to nije od toga, eto, nešto je ružno sanjao, neki snovi ili jednostavno proživljao je dan, pa zbog toga se češao. Ne, to je atopijski dermatitis. Jer i atopičani nemaju taj zaštitni masni sloj kože, jer taka genetska predispozicija je do toga dovela. Onda imamo veliki izazov spoljnih uticaja, jer dosta dece imaju opet alergije na hranu, hemijski proizvodi, emocionalni stres i sve to utiče na atopiju. Ali opet kažem, baza svega toga je poverenje roditelja i pedijatra i da mi kao pedijatri njima moramo da kažemo da je nega kože osnova svega.